Manipuri ki issue da Mizoram ki Chief Minister na khud thingzilakna no party high command khangan khreana Deputy Chief Minister Gaikha ngamna phongdokre. Indian Red Cross Society na Thobal District manung sana leiba komnau ki isini sound awaba tarba miyam da ngasi sumateng pangkre. Amasung ahumlak suba North East Zone Shooting Championship da Manipur na kuna medal yang kai roi phangduna champion oi. Mayam kurumjari adom na yang biri basa Impact News ni ay okram somendro na huzik pungza sa pabugi maru ay pausing mayam da pijari. Mizoram ki Chief Minister Lalthan Haulana Manipur ki issue da khud thingzilak pasi ki matang da yang sangbina na ba All India Congress Committee ki High Command da khangan khrehana Manipur ki Deputy Chief Minister Gaikha ngamna phongdokre. Ngasi bapu parada leiba Deputy Chief Minister ki quarter paumi sing akana una ba amada Gaikha ngamna hai ke bada Mizoram ki Chief Minister amade Nagaland ki Rajya Sabha ki MP na Manipur ki hauzik ori ba phibam ki matang da hai ke ba sing adu Manipur government na awang pathak condemn tawi masa ki sumang tana migi sumang sit patarabade kaidong da afaba oiroi state manungi oiba isuda atopa state ki lusing ba amana mathong maram khangda pangangang ba se yamna daita yawdaba lusing bani haina lowi haiki loinana mausada gi lerak laba singmi tami ani gi nungsi stana ba adu kaidana na ba hona mina si haina su makhata ki Mizoram ki Chief Minister na Prime Minister da CE haibagi adugi matang da di party ki high command khangan khare Nagaland ki MP ki Manipur ki matang da comment to khibado adu state amagi affairs ta state amagi leader amana se haibase ngamkhai lekna ninda tawi yamna irresponsible ba statement amani ai sa sakmang siba phai better to keep our own house in order Manipur da leiriba yano ngai digi hajata lemin darakpa from time immemorial ko leiri furup mayam se nungsi sanana leminari adugumba nungsi sanana leiba unity do thuai ge matagum torpas asimba wangang sangang se haifam thokta pot amani Nakalam ramda Churachandpur da huzik thok lebi irang asigi matang da paumi sing da hangba wahangi paukum piraduna Gaikha ngamna hai ke bada huzik Churachandpur da irang thok pagi sang hantarakle government nasu tongan malambi thiduna singilu singba singa wari sanan na bakan hotnari amasung ahumlak su boina wari sanan na bagi barton tauna na hotnari haiki Hauzik Pauba Manipur government gi lusing basingna Churachandpur da satuna yengchin da basi gi matang da paumi singna hang wangi paukum da Gaikha ngamna hai ke bada Churachandpur da irang thok ba hanthara basu mafung fana waroi sinama puraktriba maramna miyam da hena sawan ba oina thokadra haina khanbadagi Manipur government gi lusing basingna Churachandpur da sattabani haiki loinana Churachandpur gi manung da leiba suspension of operation leiba lalahulup singbu yengchin ranaba su gi joint monitor Committee ki chairman su Churachandpur hauzik lairi haina Gaikha ngamna phongdoraki akoi kan attempt tori tawda bodi conducive atmosphere ma hana create thawgi ge na tawani adaga mi sari ngai da go hena provocative oigadra hadina si tactfully tawda ba da situation sami kitang khosaw leiri bani na okona dong launa paningi hadina eta tawdu khara tan tawba aduna conducive atmosphere la kan honari office sing ma se ka han na ko than da ji kan ka saka ke site ni to ya ma am to ri ko aduna every effort has been made to restore normalcy Muslim Rashtriya Manch MRM na sinduna han manch asigi convention nama Imphal da pangthokre dharma zat bizat ki khena ba thadoktuna Muslim sing nasu lebak asigi sakhot thawrang da mafung fana saruk yaba matam oire hena Muslim Rashtriya Manch ki national convener Muhammad Afzal na phongdokre Imphal East district ki manung chana leiba kyamgai Muslim mayai lekai da pangthok ki ba thoram da BJP Manipur state ki organizing secretary S Premananda Supreme Court of India ki advocate Sudhakar Dwivedi BJP Manipur के spokesperson Maulana Abdul Salam Nadvi BJP Manipur के member Alhas Muhammad Salam Khan yauna miyoi kya na saruk yaki thorum aduga mari leinana Muhammad Afzal na hai matam kya dagi lewak asid leiraba Muslim sing ase lairaba ki pankhai makhada leirakli Prime Minister Narendra Modi ki luching makhada Muslim sing bu socially politically amadi economically mapangal kan khatnan ba scheme amadi program kya paikat pa hokre mama lebak nungsiba madi mipum khudim amatani haibna lining oiraga puksel sengna honaba matam khakta da Muslim ki sakhot panungai yaifab oigani haina Muhammad Afzal na makhata ki
अगर हम मुसलमान अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने मणिपुर से अपने इम्फाल से अगर मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। आगे आने वाला वक्त जो है मज़हब के साथ साथ जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप पसमानदा के पसमानदा रहने वाले। अगर इस दौड़ में जाना है, कंप्यूटर की लाइन में जाना है, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर मुसलमान की होना चाहिए, तो उसको अमली जामा प्राइम मिनिस्टर जी नहीं पहनाएंगे, उसको अमली जामा पहनाने का काम आपका और हमारा है। उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये काम कर रहा है। मणिपुर की मोइरांगथेम मुक्तामणि देवीदा अनिसुब बसुंधरा नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंग 2023 मना पीरखरे। अवार्ड सिंगरांग IIM शिलोंग पांथोखिबा चाउरब थौरम अमदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की चीफ जनरल मैनेजर M राजेश्वर रावना मुक्तामणिदा खुसिनकी। अवार्ड से सेल की मना होइना लुपा लिसिंग 15 गा लोइना ट्रॉफी अमा याउरी। अटोप स्टेट विनर सिंगदसु सेल होइना लुपा लिसिंग 10 गा लोइना ट्रॉफी फ्लैग साइटेशन गा लोइना इरिसोल याव अवार्ड पीकी। पनबा याई इंटरप्रेन्योरशिप की लमदा हारिब नुपीसिंग असिना थोइदोक हेंदोक मथौ पांथोकपगिदमक अवार्ड सिंग असि पीखिबनि। रेलवे प्रोजेक्ट लापद कंपेंसेशन हेन फंगनरबा यारौ वमदियर कोंथौजम अमसुंग पासोइगा ताइनब लबुक्ता इंखोल खोपसिलकले हाइना पाउसे खरदा फोंगलिबसिंग असि अरान वाफमने हाइना LYS Cement and Steel Agency की मैनेजिंग पार्टनर लाइश्रम रतन खुमन्ना फोंदोरकली। ngasi yaro vamdiar leba agency asig industrial land paumi singa unabada ratan yaro vamdiar village 88 amasung village 79 imphal west leba lam acre taramathoi dasmik ahum manga ase english ngani taramathoi ge january thada revenue department na industrial land on bada ayaba pirba lamni masigi mathakta nauria pasoy amasung konthau jamgi अकोई बद लाइरब क्लब सिंग अमदे खुंजा सिंग अयत पामत लाइत्रब लमनी हाना सु फोंदोरखी कमिशन हेन फंगदबनी अदु तौनमनी अदा तौनमनी ना हारिबा मयामसी लबुंग मयादे लौ मरकता हिंगोन थोले हाइबा वफमसी मसी करिगुमने लेजते अकोइदि हानेदगी हौना लेरपनी रेलवे का लाकप लाक्तबा मरी सुंगनै लेनदे हाइबा वफमसे अजुमबगी कनोसे केमने लेते अकोइदि तो 11 ऑलमोस्ट लोइना लोइग्रबा ngатani अदुगा रेलवे की प्लान दी 2013 लाप प्लान 13 हेक लापदगी रेलवे की प्रोजेक्ट लापदी तौगदब थब म्याजु तौददना लोइना लेरे संगाई पात लेबा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ngasi अनुभव मखल की कार्बन जाक पाम्बी लिसिंग अनि की मथक थाखरे डिपार्टमेंट असि अकोइबदा कार्बन जाक पाम्बी सिंग मरांकाइन थादुना मुगातिन जोक लेबा फार्मर सिंगा कार्बन जाक मना सिंग असि फंगन पांदम अनुभव मखल कार्बन जाक पाम्बी सिंग असि थाबनी हैना सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर W इवोहलदा फोंदोरकली अनुभव मखल कार्बन जाक पाम्बी सिंग असि थाबग लोइनाना उयुंग पाम्बी सिंगसु थाखी अइना थाजरी से लेटेस्ट इम्प्रूव वेराइटी C2038 मसी 54 kg पर प्लान माना yield पिंग अमिजी हाना लेरमी बिजना 20 to 25 kgs अदुदी इज क्वेश्चन ऑफ 50% डिफरेंस लाकदोनेबा अदुना 54 पीब ngamba पाम्बी जे थारगदि अदुना फार्मर योगबकांदा फार्मर दजु तिन योग पर हेना नुंगाइरानी मना थिबिगे अवाब लेररोय अदुना मसी पाक्सना मल्टीप्लिकेशन अमा दरकार ओइबा Customs Preventive Force Morena lupa lak kunma pangalising nipu chamapan humputara mangagi oiga da basana fagat kre ngarang more da laiba Custom Preventive Force more gi Inspector Sanglapam Rameswari Devi gi luching makhada more da gi kilometer mari muk lap laiba kondong lairembi khuvam manakta laiba Custom Preventive Force more gi check force ta more da gi tholok van ama check tawba gram listing ama chama humpu humdoi lumba sana vesku taret fagat kre सना पुरक लेबा मियोय अदुगी ममिंगना फुल कुमार सानी सही 38 अपोकवा योगल सानी मा वालिया डिस्ट्रिक्ट यूपी दगिनी हौजे हौजिकना मोरे वार्ड नंबर 3 ता लेबनी हारी मियोय असबु फारबा मतुंगदा कस्टम ऑफिस सिनकरे हारी हंदक स्टेट असेंबली ने पास तौकी बिल अहुम अमदे बिल असि के मायोक चुराचानपुर थोकलेबा थौदोक की मतांगदा कुकी वुमेन यूनियन अमदे ह्यूमन राइट्स मोरेन सिंधुना साइलेंट पीस रैली अमा हयंग अयुक पुंग 13 ताब मतमदा मोरे टाउन चलगन हेना सेरोल अमदा खंगलकली डेसाम यूनिट काउंसिल DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने सिंधुना ngasi कॉलेज असि के कैंपस मनुंगदा नोमगी ओइबा लमतु सेंगबगी थौरम पांगथोखरे कॉलेज असि के नौना सेंगत
semlakiba student union na satharak pathabak thoram singi saruk am oina college ase buluna na thamnan ri pandam da ngasigi lamtu sit paseng gi thoram ase pangthok pani hana social and culture gi secretary salam tokyo na afongdoraki college ase gi mairoi samarom na saruk yaduna ngasigi thoram adu pangthoki Yellow Kanana Nabatha Ani Hena Manipur Gimiam Sangsilaki Kongjangda Saruk Ya Kibi Amadi Kongjanga Marilena Zel the Sankibi Kongjang Loi Kayabu Nasi Kwaila Lambung Miam Taram Okre Kwaila Lambung Makongi Miam Sinduna Lalambung the Leba Maisnam Madumangol Sangai the Pangtokim Asam Toramaduda Kwaila Lambung the ILP Kongjang the Sarahian Kongjang Sangshin Kibi KS Jina Yauna Mio Tarukta Miroi Tarupu Taram Okibaga Loinana Miam Kudol Port Piduna Ikai Kumna Utki Panba Yabadi KS Zina IL Pigamari Lenana Sidribu Fawa Sarahian Kongjang Sangsil Lubagi Damak Police na Faramatum Numitarani Jail the Laira Kibani ILP ki hauda sok padagi hause combator de leba Ganga Hospital laikan aduna leba Kurai konsam lekai dagi ration haubism gi layang bagi mata mating oina bagi damak Unity Platform of Manipur ko WhatsApp group amana sel gi mateng pangkre ngasi Kurai konsam lekai de leba ration haubism gi yumda WhatsApp group asigi members singna mahaki apopui mamada send famadu sinaki Ngarang Moirangkom Sawajam Lerak Masinda Sakti Leraba Ai di Bomam Pokai Kibagi Mayokta Wakat Mifam Satakre Sawajam Lerak Masinda Sataki Wakat Mifam Maduda Moirangkom Sawajam Lekai Nupi Kana Saruk Yaki Wakat Mifam Maduda Saruk Yaki Nupi Amana Yumlakta Vom Langsin Basi Yaning de Asugum Taudogas Matunda Amugana Tohan Bigan Hainasu Fongdoraki Accident ke thaudok ta laikhedraba mioi ama hauzik fawba masak maming khangbang amdri laikhedraba mioi ase kusu ngawe mai sangi sam muiyam sung tele masa pai na hutle foot manga ge insi mangamuk wangi sai nu phudagi na nipu manga rom ge lenga oigane fudet hego kam sung angoba langba ama letle manungda ut masugi t-shirt ama su letle loinana ut masugi khongraw ama su setle hauzik ase bahaksang ase rims ke mok ta lairi Mioi asi kanagum mioi na masak maming khangba yaurgade manak nak police station na pau pibin na ba kangalakli Cine Actors Guild Manipur ki Tarasuwa Foundation Day lagbe September ki tang kunmari da Palace Compound leba Manipur State Film Development Society ki hall da pangthok lagani ngasi lampel da leba Film Forum ki office da paumi singa unaba mada Cine Actors Guild Manipur ki President Loken na hai ki bada Foundation Day ase mega event amaga loina na Manipur film ki artist humputara hen mada saruk yagani amasung al oiraba actor taruk tasu kudol pot piduna ikai kumna utkani hari Pangthok Kodariba Foundation Day asida Manipur ki maming lerba artist Bala Biju Boni amadi Susmita na sing artist kya na makal kya gi zagoi isai sing utkadauri Manipur Fire Service ke sub officer leading fireman driver mechanic fitter amadi sweeper ki fam gi damak Viva Vos Manipur Fire Service के डायरेक्टर की ऑफिस चैम्बर दा लाखलिब अक्टोबर की तांग तरेट निपान मापन तरा निथोई तरा हुमदोई तरा मरी तरा मंगा तरा तरुक तरा तरेट तरा मापन कुनिथोई कुलहुमदोई कुनमरी अमदी कुनतरुकता मथंग सिन पांगथोक लगनी हारी खल्लब कैंडिडेट सिंगना टेस्ट असि अकुप मरोल मणिपुर फायर सर्विस के डायरेक्टर के एस चंद्रमणि सिंह दगी खंगब यागनी हैना मणिपुर फायर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर न तादोरकपा सेरोल अमदा खंगलकली Matang aswai da break kam lauzage Manipur amadi malam gi tongan ba I paw singa loina na aikoi break tagi am thuna hanjarake Impact News bu miyeng ta un lebiu break ki matung da mayam bu amu kana taram na okchari loina na bulletin asigi makhata ba paw miyam da pijari Indian Red Cross Society na Thobal District manung sana laiba thongjaw dagi kilometer ahum sang sindu na laiba komnaw da ising isaun awab takrab miyam da mateng pangkre society asigi mateng singado Indian Red Cross Society Manipur branch ki secretary khutang da miyam da kusinaki Komnaw gi awab tarab praja punamiyoy yangkhai tareta society asina komnaw gi SDO Dr. Manglem Veto Singhi khutang da mateng singado piki Polam Singh adu miyam da yenthok par saruk yake Indian Red Cross Society Manipur branch ke secretary Professor Dr. Y Mohena Manipur gi mafam kaya da ising isaun awab mayok nariba se makha tana mateng pang khigin hena afongdoraki society asina marisuba phase ki oina tengbangi Polam Singh adu Indian Red Cross Society na yenthok pani
ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯌꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯩꯗꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯀꯣꯝꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯔꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ 5 ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ वांजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा टेंथादा लेमना लाई मुई कैंप अम पांगथोखरे हारिबा कैंप असे हेल्पिंग हैंड्स मणिपुर डायनामिक मणिपुर इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन न्यू दिल्ली सोशल वॉरियर मणिपुर अमदी मंगाल टेंथान पुनसिंदुना यूनाइटेड पब्लिक स्कूल टेंथादा पांगथोखिबनी कैंप असिदा सौराकना मियोय लिसिंग अममुक लायेंखी Palliative Care Society Imphal na sinduna ngasi cycle rally ma pangthokre Imphal gi Kangla gyata gi Khangabok faw pangthokhi ba cycle rally adu Works Minister KS Ratan Kumar na lamtha ki rally asigi matangda Palliative Care Society gi Secretary Dr. Zugendro na cycle rally asina Palliative Care gi matangda awareness zauna pi ba ngamlagani haikiba ga loinana Palliative Care gi matangda su fongdoraki Palliative care ase miyoiba ma yamna kuina sangna naraga layengba ngamaroidaba haiba adungba anaba leibasingse samna habda cancer yam kuina naraga layenga phalaktraba natraga leina akanba ma topa ma narabasu AIDS kuma naraga yumda sum leiba anaba singse khoina layengba ngamaroina leiba anaba singse khoina thidoga yumda changaga khoina service piba moise care piba adubu sigi care si pibam thoe na hojik WHO na yam kanna worldwide sigi program se tawgdawne na hairi aduga अखोई इंडिया की सु NHM मिशन से दा नेशनल हेल्थ मिशन से दा 2014 दगी मसीगी प्रोग्राम से तौगदम ने ला नेहरू युवा केंद्र बिष्णुपुर सिंधना बिष्णुपुर था से तरामंगा दगी सथरक यूथ लीडरशिप अमसुंग कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi लोशनख्रे मियोय मरिफुर रोम सरुक याकिब प्रोग्राम अदुदा लाइफ स्किल एजुकेशन अमदी लीडरशिप के मतंगदा ट्रेनिंग पीखी Student Union of Kanglai Park SUK की Imphal East District Committee की नौना थौपुगदब सिंह खनख्रे President ओइना मोइरांगथेम मालेम nganba Secretary General दा लोइटोंगबम सुरज खनख्रे हरि तरुक सुबा थौदाम ओजा इवोल मेरिट अवार्ड एंड अवार्ड सेरेमनी की थौरम ngasi थौबाल दा पांगथोखरे ओजा इवोल मेमोरियल ट्रस्ट ने सिंधना पांगथोखि थौरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट TA साउब सरुक याकी थौरम अदुग मरि लेना अफब महिरोय मरि सानरोय सिंगदा खुदोल पोट पिदुना पुंगनिंग थवटकी हयेंग सेप्टेम्बर के तांग कुनमाथोय लौमी की नुमित मणिपुर कनबन नुमित थौरम मणिपुर लौमी मरुप ने सिंधना इम्फाल की यास्कुल पुलिस लैंड लेबा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन की हॉलदा नुंगथिल पुंग अमा मकाई ताब मतमदा पांगथोक लगनी हारी थौरम असी पांगथोकपदा नुमित असिदा मणिपुर बन कौरिब इचिलिनाउ सिंगना अपन पीबीगनो अमसुंग थौरम असी याव लाकप मियामदा अथिंग पीबीगनो हाना मणिपुर लौमी मरुपना थादोरप चेरोल अमदा पाउजे लकली Patanjali Yoga Samiti Sagolban Bijoy Gobind Sinduna Ahanba Get Together Amadi Certificate Sing Yantok Pugi Thoromama Pangthokre ngasi Sagolban Bijoy Gobind Community Hall Pangthoki Thoromaduda Patanjali Yoga Samiti ki Head MC Bidot Kumar na Certificate Sing Yantoki Thoromaduga Mari Lenana Vinod Kumar na Yoga Sanabana Mioy Haksangu Masafana Lainatina Siendana Tham Ngami Fongdoki Sahita Thaupang Lupna Sahi Khudingi Translation ki lamda thoidokna singthaninga oba thabak tawriba miyoy singda piba Sar the Translation Award sahi asigi oina saknairaba translator Dr. Soibam Ibosada piragani award ase tha asigi tang kuntrada Translator Forum Manipur Northeast Writers Forum Manipur Chapter amasung Sahita Thaupang Lupna pun khusamnaduna Manipur Press Club ta pangthokadariba International Translation Day gi thoramda khusinagani award asida sel oina lupa lising manga amasung citation yauri Thangwaiban Athletic Union Thau ki kuntrataret suba mapok kumon ki thorong mari lainana ngasi lamtu sengdokre ngasi thau amadi JCRE Skill Solution ki volunteer kyana thau dagi mozi lerak fau ki main road ki saruk sing sengdoki
थौरम अदुग मरी लेना थाव के प्रेसिडेंट डॉक्टर कोइजम अरुण कांतना फोंदोरकपदा इम्फाल सिटी के सरुक अमा ओइदब थांगमैबनगी मफम सिंह लुनाना थमनन पांदमदा थावना था खुदिंगी लमतु सेंगदोपगी थौरम पाखेलगनी मथंगी तांककता लम्बी के मेडियन सिंगसु सेंगलगनी हाना फोंदोक्रे मणिपुर सरकार माई माग अतोप अतोप विभाग मतेक मतेक सिनग्रबनी अदुबो अखोई मणिपुर हजि तौरीसिदि ngaraamangta akoigi ikai khumnajirba honorable chief minister ibu binasu haikibudune akoi sana lu naam culture ma thamnaba hairaga su government pesa su yam thada torga mauna pigiriba department sino matam chana thabak toraktaba aduga madu tori thabak si lu nana leiribra monitor tawdaba yengsandaba aduna kairuma akoi si jungle wer kadore haibagi phibam ne khoina सोहर लेबसे अखोइन इकाइरक्तन अखोइ ngasi si sengdokpa hobani praja miyamne अखोइन ज्ञान ताद्रगदि सोजोक पिद्रगदि काम त अखोइ कछु लुनाम थमंग मोइ सरकार न ओरसो पिगी पीपी मॉडल द लाक्तन कन सथरेबसे मसी याम इरावत डे सेलिब्रेशन के सरुकम ओइना यूथ डेवलपमेंट कमिटी नाउरेन थोंग खुलेम सिंदुना सोशल सर्विस कैंप अमा पांगथोखरे था आसिक तराहुमदगी हौदुना पांगथोरकलेबा सोशल सर्विस कैंप अदुगी सरुकम ओइना ngase नाउरेन थोंग खुलेम लेकाई की अकोइब अमदे गेम विलेज सथोक ससिन तौनरिबा लमफेल की मफम सेंगदोखी ngase की कैंप अदुदा यूथ डेवलपमेंट कमिटी के मेंबर अमदे वॉलंटियर निफु मंगा हेनबना सरुक याखी लाकदरिबा तांग कुंथ्रादा पांगथोकदरिबा जननेता हिजम इराबोट की साम तरामापन सुबा मपो कुमोन ग मरी लेना ngase ब्रह्मपुर लालजी लाक लेकाई द लेबा ब्रह्मपुर सोशल क्लब अमदे लमदम अदुगी मरा पाइबि सिंगना सोशल सर्विस कैंप अमा पांगथोखरे ngase की सोशल सर्विस कैंप अदुदा लमदम अदोमगी इरम नला अमदि फताहौती कयासु सेंगदोखी ऑल जिरिबाम यूनाइटेड क्लब एसोसिएशन सिंधुना सही खुदिंग पांगथोक्तुना लाखपकुम हंदक सही की ओइनासु ngarangdagi हौदुना निनी सुबना लुनान चांगदमनबगी थौरम पांगथोखरे हौजिक सानबगी पावदा मणिपुरना अहुमलक सुबा नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप की विनर ओइखरे खोमलंपाक शूटिंग रेंज दा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मिटयंग मखादा मणिपुर राइफल एसोसिएशन सिंधुन चथरक चैंपियनशिप असगी लोइसनबगी थौरमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम वर्क्स मिनिस्टर के.एच. रतन कुमार पीएचईडी मिनिस्टर सु ओइदब मणिपुर राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आई हेमचंद्र यास्कुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए इलांगबम चान अमदि सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए आर.के. इमोना सरुक याखी चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की वाहिंगबम जुलिया देवीना तोंगान तोंगान इवेंट मरीदा गोल्ड मेडल मरी लौबंगम की लोइनना हुइद्रोम अजय सिंहसु इवेंट अहुमदा गोल्ड मेडल अहुम लौबंगम की नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट मंगा के शूटर साम हुम्फुना इवेंट तराद अथोयन तानर के चैंपियनशिप असिदा युम्बु टीम ओइब मणिपुरना गोल्ड मेडल कुनिथोय सिल्वर मेडल तरा तरेट लोइनना ब्रोंज मेडल तरा हुमदोय लौदुना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइकिबनी लोइनना आसामना गोल्ड मेडल तरानिथोय सिल्वर मेडल तरामाथोय ब्रोंज मेडल मापल लौदुना रनर्स अप ताकिबनी मणिपुर की बाइजांग लबुक जूनियर हाई स्कूल अमदे अफगानिस्तान की रिटिगाल हाई स्कूल ना यांखई तरुक सुबह सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे न्यू दिल्ली की अंबेडकर स्टेडियम सत्थरीबा टूर्नामेंट असिदा चुराचांदपुर की बाइजांग लबुक जूनियर हाई स्कूल ना दिल्ली की विकासपुरी की ममता मॉडर्न हाई स्कूल तरुक सिनोदा माइथीब पीदना सेमीफाइनल संखिबनी अमरोमदा रिटिगलाल हाई स्कूल अफगानिस्तान इम्फाल की सैनिक स्कूल बु पांजिल अनि मरीदा माइथीब पीरमलगा सेमीफाइनल संखिबनी खुमुक्सम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजैबुंग सथरकलिबा तरासुब मणिपुर स्टेट लीग टूर्नामेंट ngasi नोंसिंग फिवम फतब मदि हायेंग मणिपुर बन लैबन मरम ओइरगा ngasi मदि हायेंग सानगदब मैचिंग यैथोखरे हैना अम्फा की सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थादोरप चिरोल मदा खंगलकली अनिसुबा जननेता हिजम इराबोट निंगसिंग थाबुम 7 aside ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi क्यामगई ममांग लैकाई की सानबुंगदा हौखरे टूर्नामेंट असि ngasi अहौब नमित सानकिबा मैच अदुदा 7 बॉयज सजिंग माइरेन खोंगना उयोल लंगदुमबु पांजिल तरानिथोय अहुमदा माइथीब पीबंगमखरे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विजय कोइजम क्यामगे ग्राम पंचायत के प्रधान के सुभाष अमदी फाउंडेशन फॉर लिविंग की मसक नाइब मियो क्याना टूर्नामेंट असि हौदोकपगी थोरमदा सरुक याखी
Foundation for Living Kiam Gai Mamang Laikai na senduna knockout basis ta sathariba tournament asida football team taramatoi na saruk gyari hayeng ayok LKCC Langthabal Kopum amadi Rifa Taubal Lesang tem anina lamba taunargani. Nipan Suba Commonwealth Karate Championship ta Manipur Army se Karate Do Association ki karate cars ahumna medal lorakle New Delhi da pangtho ki championship aduda en Dainasanu na KG sahi taragi nupi masagi committee da silver medal PS Nelson Singh na KG Kuntramari ki nupa masa singh kanglupta committee individual da silver medal loina na KG humpu humdoi cadet voice ki kanglupta A Johnson na bronze medal lorakre. Championship asina Manipur ki karate ki puwari da khwari yamna medal lobo ngamba oirakli. Manipur ki junior ball badminton team ngasi Chhattisgarh ki damak Imphal thadokre. Team masina thasi kunmari dagi kunnipan fawba Chhattisgarh Vilai Dirk ta pangthokadorba humpumathoi suba junior boys amadi girls badminton championship ta saruk yagani. Ngasi Singtamai Oinam Tingal da leba aikoi club ki sanglenda lamtha ki Manipur ki team aduda nupa macha tara amadi nupi masa tarana saruk yaki. P Nabachandra amadi Alex na nupa masa singi manager amasung coach ki thaudang low ki baga loinana nupi masa singena manager amasung coach ki thaudang na TH Bina amadi H London Sharma na lowri. Aikoi club ki president L Ashom sung ball badminton association Manipur ki secretary TH Tomba ga loinana association asig masak na miyo kaya na ngasigi lamthaba ki thoram adu saruk yaki. Indian Council for Child Welfare na sinduna national level painting competition ama ngasi Moirangkhom da leba Manipur State Council for Child Welfare da pangthokre ngasi pangthok leba painting competition asigi makok mathang takraba sing lakba tang kulhum doida lauthokani hari ngasi pangthok leba painting competition adu da mahiroi kya na saruk yakhiba ga loinana athoi ahen tanaki. Matang asida bulletin ase loishinjadringi gi manghoina headlines amugana thamjari. Manipur ki isura Mizoram ki chief minister na khut thingjillaktana nanba party high command khangan khrena deputy chief minister Gaikhang na phongdokre. Indian Red Cross Society na Thawal district ki manung chana leba komnaw gi ising isaw na awab tarab miyam da ngasi sumateng pangkhre. Amasung ahumlak suba North East Zone Shooting Championship ta Manipur na medal yang kay nito ipangdura champion mo. Matang aswada bulletin na solution jare Manipur amasung maling tungan mafam kaya da thokli i pau singa impact news po adumak miyeng ta adun review.